Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said to Yama, no, see the young cook. So your stomach was out, said the young. Have been so as I become. And then crying, meaning said if you are forcing a, I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at Tumac. I'm my free. Tinatet malake, eyama ubia wenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama ubia wenya indigestion. Yenshishwemu so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being chill. Tinatet venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Abusia Shadie airport pau airport so airport ya park you ya park ya dani ya ho akwa ba o ma ba betutu ayi side mirrors nyina e de ko we che so mbetimi awia car na nkasa kra na Ghana airport she we nyina yenka ho asemu she airport kakra kai omu wie no musama me call ayi omu control room ha sa cameras we nyina anya adwuma camera yi aboso we nyina anya adwuma o hey camera aboso we nyina anya adwuma o wokọ ho a omu machine no omu hwe computer ne so a etimi cover ekwam ha kakra bi sa de bobo ho nyina is at fault and no one is doing anything about it. It will pack a car how you are parking at your own risk. When you baba so ne ya be two car here on betinye wia car wa airport de akọ omfa ho hwe me kwa kira mo ayi me kira mo camera ba ku bi eba ha hwe camera na eba ha sei no e cover kwam ha nko a o e kwam camera o mo de kira me no ye bie ye no omo so omo ye sorry na camera no encover car park ni nyina sa camera we pe we sa camera we ka e cover e kwam ha nko a o eti minim se e ha no ana on pese ye mpake cars no enso o magiska o magiska o paki na wan paki ye so no masa charge waka ho o be hwe nkofo pa o mo cars esisi ha me kura mi suro ma o mo hwe cars we nyina no obi betimi abewia car na ko airport o hwe o mo cameras na bobo ha nyina anya adwuma de bobo ha nyina anya adwuma o ana ya park car siwo security so na wa around no omo say private ayi company ena ajep car park no me call mo computer so a camera bia ni ho ya adwuma wa ha ba ko pa ya adwuma na hwekwam na ya park car wa ha na obi atimi atutu car no driving mirrors nyina de ko abra omo hwe computer so ma hunu se we na ye ya na se we na ye yo asudru ha no mama baby a park no ma juska
one park ye nso a no ma be charge no ma lock your car no she on so obi so de ne de e be hye ho obekọ be ba ne ye tu car ne ko e kwa de miti na ye say yantam car ni nyina fa nko because I say on betimi abeto car no on betimi abeto car na ko ama meba no na car ni nsi ha no ma ka cho say obi abeto ko Ghana pa o hey system ni nya adwuma kra na de we say betimi asi wa brochire ade we pa betimi asi wa brochire she omotu mirror na nyina afiri ho omotu mirror na afiri ho and o ma say tu ba ko no so side one so omotu mirror na afiri ho eti ade we say minyi ni say obi betimi e de 2 seconds etimi ayi mirror na afiri ni case ni mu e be take time no and na obehunu say yes security no mo ankasa som ye security no kra kronfo nko a no man ati say na say yankasa yamfese ye ho a ebede na country no obi abefese amaye yamfese ye ho a we need to face our mind. It's very sad. Hey, it's very sad. She wetimi nipa ko netimi enya abotre pa ene watwetwe na free mo na mi hu ye pe na me say hey obi na yi mirrors ne wade ko no ena me call baby o mo ji take it no na me ko ka kire o mo say oh report to my police ena me say we be a long process na emom said ye be ya o mani be ba o mo ho so no mo hu kronfo na o ha na said ye be o meye biem o mo say oh ene ekoye case say me say no matter me no mo de me akọ o mo police station ho no makọ no ma twe paper ma me true statement my true statement said you say me try me wie ya o ma police fo me enu bi adi machi aba behwe o mbehwe wie asem o mo kan say ade we de be ye 50-50 either so mbetimi aye hu bibia na o mo ntimi nya hwe and am say saade a na ne o mo ma yenko ba bia computer no wo no na kronfo na wo ye saa no ebia no aye ade foforo a ebe kese asini wei omko bie computer no kokohwe so a omo check say parking no number say omo say parking number 2 ye komia number 2 ni so a camera ba ko pe na ye adwuma camera no so ye adwuma no so ehwe kwam nti say wo de wo car na ekọ na say when tria na wo ye wadwen say obe force gate na mana bia na che say camera na chew but camera na ebobo ho no e guide omu gate ni pe said ye be ya wudru ho a wantua ombetimi ahwehwe wachew na omaje omu sika na emom camera na ebobo ho no en guide ka bia wa ha camera se ne guide ka bia wa abusuafo se twini Jonas ka se afuomu a eyeye na yetimu na we omu de ama private company and I'm a com office wo o masoso computers who say computers na eguo ni nyina computers na nya papa enso o magye adwuma no magye contract no ba computers na eguo ni nyina nya papa ena omudi gu aban na ni mase di gu enkonfo ni mase kwa private company pao afemi sure manim ni asema make na say ade we dia mi gidi se mutimi nya ho hwe na o ma yedin omutimi nya ho hwe enche kronfo no eso omo so omo ye security wa ha o aw bedu ha security si pa egu ha se nya asem ketoa enso wo car no ombetimi abewia car na kọ abro mu hunu ni pa ofa car no hwe nkofo agya pade o ma park si ya they have already packed it in their own risk. If something happens now omutimi ntresi bibia da hey efuomu pa Fini Jonas ka say efuomu a eye no kre papa we say efuomu pa a whole airport wa pack wo car na de we betimi esi wa brochire hey ade we betimi esi wa brochire ewurade chese uhunu say oman na yete say janka no ewurade hey ana me ka cho me say metimi ato ma ade na we de ye nim guase hey metimi ato na eye nim guase kese
Asori baby aye asori kra ye cameras nyina gba adwuma. Cameras bobɔ saa kokobɔ akɔbɔ ayi. Cameras bobɔ akɔkɔbɔ akɔkɔbɔ bar stop. Ewo ho adentira. Adenti ene ye de cameras abobɔ asori ho. Said ye be ya obi antimi meye ade bi amfa ne ho ni. Na mra ni bedi. Because sunsumu asem no ye ni ayi evidence, we ni video evidence a onkoka sunsumu asem. So obi aba asori ho na waba be fa bibi wo ho ana wa be ku obi wo ho na waka se mi hu no sunsumu se nipa we ku no police for ko omo so omo hia video evidence enu ti na cameras wo ho but upon cameras na wo ho ni nyina achi no Ghana airport entimi afford cameras pa ama cameras na ebobo ho for life etu obi betimi abeku nipa wo Ghana airport pa arrival ha omutimi interest ne da omutimi interest no omutimi interest ne da hey etinkofo kasa kese V8 ni nioma o mapaki wa ha no misro kra mo hey adiana no adi o a shock me ma am see hey etinka meko beba no na chese ya tutu ka no kra de ko obi betimi abetwhwa ka ne de aye condemn o ade we a shock me hey what a shock hey ye Ghana obehwe no na panyi bi a wono no eso wo hwe saa neoma ni nyina no oda baabi o oda baabi e no mo de omunima ne se ye de paper na mawa okote paper na udru hwa se wan fa nhemu a emie ma wo nkoda e no mo set camera e de ato e ho nko aso o mo set camera de ato eno nko aso enti se wo ye wa adwene se wo peja eyine force ne wadwane abra wo mfa hwe nhemu a na camera na capture wo na o ma hwehwe wa beche waje o musika eti wo se o mo de nko a na o mani wo so ei na o man bi sei pa o man bi sei de wi ani asaka say face the country company se wo mu nyina o mo nka no kre like wo ne say ye de ama private o mo say private company wo mu say bibia system na nwa adwuma bako hey ade ma me nkom baabi na me nkom hwehwe bi nto na ayi ka ye ne mirrors nyina de eti se ni freni a ya sa chichiri nani me nkwana mko hwehwe me hwa akra enye yi hey me hwa akra enye yi eti gise me use sa mirror ye we inside her ipe we kra dem ti na ye because the esi nei obi etimi de 30 minutes ana 1 hour etimi atutu ade we si disconnect wo hwe si dia akwani nya abotre atwitwi free mu na se camera wa ha aka obetimi atwa na ebetimi atwa na atwa bibia basa cameras na bubo anyina is for decoration cameras bo airport anyina is for decoration na wo hwe camera ni bi pa efi pa eta camera nanim no hey we are not safe at all and I be security so omo go around na nya asem tutu o afa security no omo go around na e father na ayi car washing bay for wo de car ni be siwa na omo twa ho ama but unhunu dwuma bia omo ye hey na mo de mo ho akọ compare America for na mo de mo ho compare London for she me kwa share camera me share ya eni yetu na ni afiri me kwa share mirror eni yetu na ni afiri we say system ni nya dwuma kra chese system ni nya dwuma kra hey timia out to 2 mirrors ni nyina omo de ko me gidi say me dia na me complain it could be say obi nso emetu ne de obi baba betu ne de no na yetutu ne ties efrase
aha nti omo ehaka kakra yi omo di giska no ehaka kakra yi eno no ma set camera to so eno no ma set camera to so she hey na me de mum pega na me nko me be abi and then I take it here 40. Abama mumra. Yes, take it in 40, say. Take it and make you a cache. Or more machine crown so and can of credit they say company na. Machine is on can of crazy company na. A more machine is on can of crew. Me my coach here take it no. Maybe I say must take it in here 40. Bra. Ma kwa kotua wo ho mi kotua kwa me 5 cedis asan ka wo ho aka ho e no musi take it in 40 my cedi me tie na enya me ko ye no mo te ma me o mo ka kirem se me nsan ko police station na ne o mo pa kire se pa cho dia je fa ko ma me e ba ha afuom Efum urade hey mesi mu case we dey de beko BBC I'm telling you me mu case me beko BBC because enim guase ankasa hey abusiafo yes omo sati take it amami awia asem omo ka kire me ne say ma twen so anti abro omo so ne ka kire me say me nsan ko report to police station adie we me ka say adie ya me kwa report to police station ebe waste me time to omo ma me nko take it anyway for me awu ma me nko ma me anko o ko report ko na ko report we kura na mapa case won mi suro won say me kwa no ma hwe machi because e bia me san beba no na ensi ho urade wow ma me san ko hwe biem awon hwe ameba ni na ensi ho afum urade we asanya se bia yentua ka o yentua ka pa esa Sita ya bokore boko what's exercise am ya do okay baby amas oh phobia phobia aya phobia adon ayi enkofo wi o maye made pa ma pack me car me bae o motutu me ros ni nyina so o motutu me ros ni nyina mi wi so am side wi akohye mo say I see the time madam pacho we ni me di she ma anwie lisa me ba say me wie ya no and am catch am say me nko police station. How many days is the guy? This year. How many days? 4 days. Eji 1 week the anka I think said the cow. Actually here. Hey. So actually me this shame no almost say me time now apa hunti almost say me family mo. Mu baby me am ma find mu baby me. Say you baby from inside. Mu baby from inside. Into bed then me because me gina ho ache.
Me ko jina baby am be fa pie no. E na me di shemu na omo se time na so. Se a me mirror. Mama me mirror na yira. Me wi nso amasa ma me dey nso asai. Bibia say. Oh, again say a private company. Private company pa. Then pa na better no matiase because is serious. One has say one in charge of her. Is for sa parking parking on. Car park management private company. Your security different company. Enti car park in a private company omo wo hen. Omo han ya bay. Enti me park ho no se man fa ncheme. Aha enti bibi yira wo ho no eden na nka ese moye ma me. Say ya sister first say ye police report. Ya ye police report na wie. Ye bibi awie na mo bai no baba be hwe mu no. Me hunu ni say enya de ese mo ne me ka de bia nti me hunu say I'm even wasting my time. Because say mo boy mo say o e ho ne de enya de say your camera ni dru ho your camera ni no de na you don't have any evidence. But aviation security, your aviation security, it is say aviation security no on be ye den na de ama no sir mo toto ni o mayi ade na ntwa yi mo toto ni o mayi mi kokko gina ho na mi busa wo mo no o se sa camera na e bosoro na ye depend wo so no sa camera na enya adwuma. Messi will be a Juma. When he could now know he says, I come away and near Juma. Police in no echo quiet or quiet, or Gina one or Dean or says, I give me say no. And near Juma, into Yamra has seen a more dear in the year Juma. Any a barber share shout. More dear quite be disappointed me cry. Sa a shock when baby, a ye, babe, and the old jurisdiction say, Auntie, I work a crana mudi musika ne pay into canning in their packet their own risk. Under a security company. And only a security company. Or Mona measure so mono. Woman into Chiramesabia, way na car park and a modia. A Ghana airport company. Into your dress can a one edge. One which just can the bar. And ye scan the Bahariana. Nasa BBC nurse, one nurse would triaka. Process. I accept good aviation security. Men come review Mebana mirror on it. I deal with the Bama lawyer, I'm telling you. Made the Bama lawyer say young face country now. And you hardly so be face your mind. For us to pack a car. Na men kombra me buy you tutu ade so no hu obi ntimi fa 5 minutes in tutu e me packing no Saturday no na che say anadwo no security bi anya adwuma wo bi and yet the guys are walking around as security men na mbusa ba ko se yetua ne ka wase yetua ne ka. Oh come on. Okay. And the way they are, I don't think they have any help to give. I don't think they have any help. Now, if you park your car, you are parking it at your own risk. They took all the mirrors away. They have taken the two sides. They have taken the two sides away. Oh. It's very sad. It's very sad, man. I wish you for one. Ghana near Cassie, young face country. One. Me do one. Was say or Mojijisicana, a banner ho. Name say problem badia. Or more baby, a bequaco long process. I should see cow more Jawahan and Yazo. Opakiwaha. Go for repa. Hey. Amuti yese me yesofu. Kame no mbetwe man so papa. Etina. E ka se. Edu ba bia. Yentimi nka ne den bi asa. Ye twa so. Na
See the whole airport airport. Hey, go for your semi day. You see, I may come at you, cram in whom at you. In him at you. See, I'm in whom at you. It is a midway and I'm there. Hey, Ghana Airport. Hey, very serious. I'm say me kwa could do her. I'm baby amami. Oh, one say almost a camera him. Timmy do how much be. So my camera and I happen air show. Yes, people are wiki. So I'm Jessica sa. Hey, what the shake cast a gua. Hey, the shake cast a gua pa. Me ko ba ye ya wa. Me dane me ho ko ba yi ya 1.3 130 cedis share na be share case gu ha na me dane me ho ye 130 cedis o na de ono so be pack wa ha me fan say bia 8 days and say 2 weeks nso onka say eni omo be je ne papa hey na sa de we e koso na mu wi ama be ka say face the country and na me face the country no say ya face ye ho a na be face the country no me ko ho a me ko ye report wi ye che won say omu gina ho won say omu gina ho wo de wo ka ye pe na o ma che no but omo be chi we say see omu wi a no ma jiusika boom onso ma chi obi wo ho o ma chi obi wo ho o mba gin o ma ngin kra nya 500,000 se wa pack wo ho no nemom so kronfo bi wi ade wo around na sa security for no o mo mfa ho to mo dia na se o mo cheche nko a kuro bi pa ewurade Saka ne side mirror ni free mu aya na ni twe ni o akoto mani akohwe o me hwe se obi igbo apinimia afi mi di mani hwe ho a ayete se gise mi yusu we gise me nya experience driver no me twi car for 60 years a minti me fa car ni KOFI oh She. And nunti and a bruni ni nyansa no because me hunu baby a hey me hunu baby a anti we empire na me boss metimi akon kakra na madu fi car mirror nya adwuma ye mfa nwosra nko hu mfa nwosra nko car mirror nya adwuma mirror bi anhyehyem mfa nwosra nko ano na Ewurade ka kire Joshua say onhum ransem no ade bia mra wo ho car no ansa na obe move no ne side and side see no emra bi wo ho that is the mirror Ewurade ka kire Joshua said, "Emransam no. Onwene ho anopa awia anwumre. Na be mo na koso. Na akwa mu be ya no jojo. Nti emfa ho ne nwosre wo so, ukotwi ka. Sa aka we say yes me mfa nko long journey. Na me robi anya adwuma. Mi yes me de ma adwene bu akoni sei no. Sanka obi de ne ka abom. Ti we say je say masa me de ma so ayeshi me pacho me ma me ha ma adwene e me ha ma adwene me pacho me
me ha me pacho me mood asay hwie me mood asay ka ye tutu mirror e de na oba be clean e screen wow enso hwefo ni bia ni o enso hwefo ni bi ni ani o e bi ani enso hwefo no ono aka sa hu se mirror ni tutu afiri ho so you see hey nasa enkofo so na mabonten no so no omuhu ano mo tretre mo so nti gisam di nose mask akata yes a hwe obi na ebie ne ka ba ha no if you can't be on abusia se wa pack o car e wo airport ame pa chaw se wo kwa kutu a pewuba di wachi o pewuba na wudu ona se ya peja when you go and you don't see your car then you use the Uber and you go back to your house yes sir obe fafom hey hey e be dey pa ti jise mi di mi le mu saa me nya madwun se mebu asi ba bia o cause me nya madwun se mebu asi ba bia obi di be hia me ti we eye nyansa na de ka we ko akoye nyansa nyansa pa jese e chila mama ubia wa ya expert we enya asofuduma omu yesa police vesa so agisko jese omu hunu se mirror no yotutu a ombegiskape abusia oda mama mi nyamo na me fra enkofo bi nhwe so betimi abeya amamia eda masewai amishamo ampa chaw wo park wo car wo airport are careful o kwa me sifa Uber di wachi yes I won sabi sifo Tribulus terrestris, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di noya mabobo swina. Enu ni edi asetina te 230 hebam. We are bema na unumwa. E mama wade sunkuma ujira unaso timi bajuma. E mama energy, stamina, and vitality. And fa wuni adwuma wo ye. Enu ani sa obenumbi. Ube bajuma sa umreda. Tina te 230 hebam. Eye yen kwankwa. Power to the people. Me 230. So I what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ema yesumo. Yesuma merade. Enumre yakin kansem no. Yebe ma sister Paulina ene de yafu. Enumre yakin kansem no. Yebe fa free. Abus chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here chini na Hebrews. Hey! Madam! Ajenkwani. Kinaata Hayan herbal capsule. Edroyin tina perwati semi. Me ready a mention glasses. Obroni besie. See clear. Eye no crow. Kinaata Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edroyu pebi atwa for Kinaata herbal shop. Hey, now what? Kinaata Hayan. See clear. Kinaata Edroyi FDA ahwehwem agye atum se ede.